Pirmais iespējas par freestyle motokrosu – pilnīgi psihi, kuri tik ļoti mīl mocu un brīvību, ka ir gatavi atrodoties vairākus metrus virs zemes, darīt pilnīgi jebko, lai tikai iepatiktos skatītājiem un pārspētu jau parādītos trikus. Īstenībā freestyle motokross ir daudz kas vairāk. Tas ir šo puišu dzīves stils. Sajust lidojumu, sajust brīvību. Neko citu vairs nevajag. Freestyle motokross ir kļuvis par vienu no visstraujāk augušajiem un skatītākajiem šīs tūkstošgadas ekstrēmajiem sporta veidiem. Atšķirībā no tradicionālā motokrosa, freestyle motokrosā ir mazāks ātrums, bet šeit redzami pārdrošāki braucēji, kuri veic aizraujošus un dzīvībai bīstamus trikus augstu gaisā. Bet tagad ķeramies klāt braucējiem. Pēc pasaules moto freestyle čempionāta vasaras pārtraukuma uz Latviju, kur notika 8. čempionāta posms, bija atbraukuši 11 dalībnieki no visas pasaules. Interesanti, kas viņus pamudinājis nodarboties ar tik ekstrēmu sporta veidu. I was riding motocross since I'm 10 years old, and then I kind of tried to hit the ramp and do some tricks and just fall in love, and since then I'm just doing freestyle because I just love it. I started freestyle 7 years ago, and before I ride motocross and supercross, and later we decided to try the freestyle. And now is my world, is my job, and I'm happy about this. I started off racing, and I'd always tried tricks, and I raced for like 5 years, and then I got sick of that, and just tried freestyle, and ended up getting offered to ride at shows, and it just took off from there. All my family been riding motocross, and then I started freestyle in 2001 and turned pro in 2004, and been pro since. I started with a motocross bike. I loved the jumps, and I was doing some tricks, so I decided to jump on the ramps. Jā, visiem dalībniekiem tā ir dzīves neatņemama sastāvdaļa, un rezultāts pārsvarā ir atkarīgs tikai un vienīgi no katra paša. Šajā sporta veidā neviens pēc kritiena vai saucamās avārijas nevainos savu spēkratu. Runājot par motorizēto braucamrīku, sacensībās dalībnieki piedalās ar parasto 250 kubikcentimetru krosa motociklu. Protams, tas ir nedaudz pārveidots tā, lai sportistam vieglāk veikt trikus. Piemēram, stūres, dakšu un amortizatori ir noregulēti tā, lai varētu piezemēties nestandarta apstākļos. Sēdeklim ir samazināts polsterējuma biezums un tiek saīsināts arī aizmugures dubļu sargs. Par šīm specifikācijām interesējas tie, kuri jau ieurbušies šajā freestyle veidā, daudz dziļāk nekā vienkārši skatītājs. Tāpēc tālāk pastāstīšu jums par sacensību redzamo daļu – trikiem. Tad es gāju un noskaidroju, kuru triku braucēji iemācījās pirmo, kurš ir visgrūtākais un kuru tad viņi labprāt gribētu iemācīties. Someone likes this style of tricks and someone like this, so it's hard to tell, but I don't know, 360 is very hard. My first trick was the whip. The whip was, when I was a child, I liked the whips. It was a long time ago, and in motocross tracks I tried some simple tricks like no hands, heel clicker, no foot, something like that. And now it's became a bigger, of course. Now for me, what I can, it's backflip, no hands. It's very technical, very difficult, and I like very much this trick. The first trick is, I don't remember, but I think no hand. No hand, I think, is the first one. My favorite is not the hard. Yeah, it's also hard, but flip whip is my favorite trick. And I'm come back to the big crash in June in Mannheim, where I broke my jaw and I have a lot of problem in my back and in my neck. So this is my first big event after the crash, and I'm really, really happy. First trick was a heel clicker. The hardest trick I do is probably maybe a super flip or an Indian air flip. They're pretty similar, but one of those, I'd say. For me, it's 360. I like them, but it's very hard. Only like 1 or 2 guys can control it. My first trick I learned was a no for the can. It's hard? No, it's very easy now. The hardest trick had to be, washing the clothes on the right temperature. That's pretty hard, isn't it? No, but the hardest freestyle trick has got to be
360, I guess, yeah. 360 is very hard. Jā, triki ir daudz un dažādi. Ja kādreiz par backflipu lika 8 punktus, tad tagad tikai 4. Saprotam, šobrīd dalībnieki vienu triku kombinē ar citiem, tā panākot vienā lēcienā pat 3 triku apvienošanu. Pēc ekspertu viedokļa visgrūtākie triki ir dubultais salto uz aizmuguri un 360. No, it's a lot of tricks which I really want to learn, and I'm working on seat grab flips. 360, it's kind of very difficult, so I would like to know also this one. Jāpiemina, ka šis mazais čeks, Libors Podmos, ir latviešu skatītāju mīlulis. Diemžēl Liboram ir grūtāk izpildīt trikus, jo viņš ir visīsākais dalībnieks. Krosa motocikli visiem vienādi, bet ja garāks kājas, tad vieglāk veikt trikus. Bet tagad pats galvenais. Nekādā gadījumā nemēģiniet šos trikus atkārtot mājās. It īpaši, ja neesat pārliecināts, ka tas varētu izdoties.